Thanks for being with me. Thanks for being here. Uh, I want to welcome you. I hope this finds you in good health, good spirit. So right here in Hawaii, it's Wednesday evening. Let me see. It's 8:16. So man, it's been a while. I couldn't remember last time I came online. So I decided, I said, hey, might as well, before I go to sleep, I'm going to go ahead and do a quick stream and then I can get some rest. I miss being here. Well, I want to come on and just kind of, share with you a few, with, some songs and the usual stuff that I normally do when I come online. So, welcome. I'm glad that you're able to join me this evening, Wednesday evening, 17 minutes after 8 o'clock here in Hawaii. You know what? First thing first, I'm gonna go ahead and share the world clock, and then we'll go from there. So what we got here is Guam. You should know by now if you've been following me on my podcast. You should know by now that Guam is 20 hours ahead of Hawaii. So that makes it, Guam is now Thursday, 19 minutes after 4 o'clock Thursday afternoon. KOSRAE and Pohnpei, same time zone, 21 hours ahead of Hawaii. That makes it Thursday afternoon, early evening, or Thursday late afternoon, 5:19. 19 minutes after 5 o'clock on Thursday afternoon in Pohnpei and KOSRAE. Palau. Palau is Thursday as well. 19 minutes after 3 o'clock in the afternoon in Palau, Thursday afternoon in Palau. Nashville, Tennessee, it's 19 minutes after 1 o'clock in the morning. It's already Thursday in Nashville, Tennessee. Chuuk, Micronesia, 19 minutes after 4 o'clock Thursday afternoon. Seattle, Washington, it's 11:20 Wednesday night. Dallas, Texas, 1:20 in the morning, Thursday morning. Dallas and Tennessee, Dallas, Texas, and Nashville, Tennessee, same thing, same time zone. The Marshall Islands and Nauru, same time zone. That means they are Thursday 6:20 in the evening, early evening hours. It's already after sunset in the Marshall Islands and Nauru. 22 hours ahead of Hawaii, so they're Thursday 6:20 Thursday evening. Honolulu, Hawaii. Once again, it's 21, 20. Come on, get it together, man. So you're in Hawaii. It's 8:21 Wednesday evening. 8:21 March. What is it? March 29. Well, of course, it's March 29. It's this month we have 31 days. So in a couple days it will be a new month. It's gonna be April Fool, April 1st. Denver, Colorado. That's where my brother Hercules and Martha. Hercules' beautiful wife Martha and Nikki and their kids. They're in Denver, Colorado. They're already at midnight, 21 minutes after 12 midnight, 12 o'clock in the morning in Nashville, Tennessee. So once again, normally I don't do my live stream after 7 or 8 o'clock because, obviously this is
my own bedroom right here. I do my podcast out of my bedroom. So I apparently I have neighbors, so I don't wanna. If I can help it, most of the times that's why I do my live stream during daytime. So when I play music, put on some songs and stuff like that. I can bring up the volume, and it wouldn't be a bother to anyone. It doesn't matter. It really doesn't matter. These people, they don't complain. It's fine with them, but I just want to be a good neighbor. I want to be considerate with my neighbors. So, well, anyway, without further ado, I'm gonna go ahead and proceed on with my podcast this evening. I'd like to welcome you once again. Thank you so much for being generous with your time and your what have you. Thanks for being here. Once again, I hope this finds you in good spirit, wonderful health condition and stuff. You could tell, my voice. I think you could tell that it's a little bit because I'm still, fighting the flu. I had it Sunday. I think we actually kind of contemplated going to church Sunday, but I start feeling really sick. I start getting all of the symptoms from the flu symptoms. Sore throat. I started getting headache and all of this good stuff. So I decided I'm just gonna stay home and start going through the process of recuperating, getting my Dayquil and NyQuil and stuff like that. Man, comes Monday, it was getting worse. It was pretty bad on Monday. Uh, Tuesday morning, I got up. I went to work. I work long hours, 12 hours. I work on Tuesday, but I had to push back. I didn't want to give into all the symptoms, the headache and stuff that I was experiencing when I was working. So, I actually was out there under the sun and just try to stay positive and stay healthy. And sure enough, I think so. Now Wednesday, I start to feel pretty good. Last night I was able to sleep, get some rest. So, I'm pretty excited. I think by tomorrow I should be over and done with this nasty flu. I hate it when I get this flu, man. It just play games with my system, man. So what I'm drinking right now is ginger. I put them in the pot and bring it to boil, and I could feel. I like it when it goes down my throat and kind of seal my throat, and it feels like it's medicine. Makes me feel healthy. So once again, I would like to welcome you. I'm gonna go ahead and put on one song, and then play one song, and then we'll go from there. Once ko ma Sonny Laro, Sonata Wilton, Sonny passed away few weeks ago. Kacheck na kalali na sorke mama sikyak ngay pangan mamakadil aki na sil son katwin niya or personally nga tala so no yeah. Pangon sa mga isang just live sila niya lain na layanin mo lang. If you have any requests, just get online and send me your request. I'll see if I can find it. Alina, I'm pretty excited. It's been a while. Seems like forever. I'm so glad that I'm able to join you this evening. I'm gonna play a few songs before I call it a day. So I'd like to welcome you once again. Thank you so much for sharing your evening with me.
So we're gonna go ahead and we're gonna after this song, you and me will you know share a prayer and then we'll proceed from there. Ramalam. If there's any out of ordinary things happening here in Hawaii, I will share it with you if it comes if I could remember or if I could come up with it. She's stuck looking on She's sorry about that. I'm gonna stop it right quick before it. Okay, so let's bow in front of our Almighty God. We'll say a prayer before we proceed on with our live stream. I'm gonna say the prayer in our KOSRAE language. Prayer, it's a spiritual thing. So regardless of what language you're using, it's still gonna go through. One thing for sure, I'll be praying for, for God's protection. Also, mainly thanking our Almighty for all the blessings and good things that we enjoy in our lives. Okay, so let's pray together. Katagani prayer ki belchinge. At flat large fall gedin fakulo malap ke kachun belchinge, plot belchinge ke influence we kalakalin la kom tanatungin akin shuwe kat kulo malap ke kumake benkenek len na phone chinge kat akalin na misalom we kat karing kat we kat aking anyi kat Irin talaga lebe ki mana ki washe magatwa de far fall na ki akwa kom na alin na kada pela alin na yokla molin met lash kat finne kaefika finja klasha kling ga na ki ngani kom babam tal alin na soft alin na tena doing da kain fungul kat ka aku pe ye en kene klash ta shakta adita kat akalin kat lutut ke kom akalim na shishkum Luti kat kitin tala kat finikin ma kat may te lom may kalansap lom dan kene klasha etche wuma na kaywa ka etche foil pel na kaywa la komita mana kaywa sarvanti loman kum akalin komita la katarsye ki maulasha hara kat fin mot ko pe kita imagine fin wangin pel ya imagine kya na shishke ka dekin maglan fin mana kaywa la falawo wangin may tikal ka wangin may shaf ka wangin maupesi kya so if kya mo lash ba kan haro pa ko makalay na shisla
Ano gawa sikyak yung mula sa kumaki na sis. Mga kumaki ako mitama na kayo. Akat ko lang malap. Nga puro ngo may lutod may clash pa may lo share ke online. Puro ngo factual share ke. Lain kaya kalinyo ila kalimye. La ars plan loom na sis kasi ta mama sikyak intagain fungul ka aku peye ka kakwai ki ka taktikal ka mo la sa mga te makumaki na sis. Na finar maupeta ka na yos kat lalat fung la sa ka rip ma la sa kat reila diki in kenek shiwas makatita ite fash ka pang ipel si ma kat tafong la kat manas lagi rip ma la sa paya na yung mama kumaki na siya sa fino pe ka fine mesi kitin kalwani na yung focus it fash ka in kenek makatita kumaki na siya kitin kalwani na yung ralang silong. Apa ni mama sikat na kemo la kadi tala mana kawa ma kumaki kat kulo malap ke may lutut ngata ka pe cash kat kulo malap ke kum sang pe moniat na selos dalmet may katalan na selos singkain akiok ke ngamo ke palalak si fe ngamo even more so ingin alin na pain may paswas into yak tafala kaslop ke pe Akilain pa na ki ako klar finanyen na di mo katala na ina na napay ka so naki church ka ay kul lar finanyen na kidin noeng napay kidin focus na pay na ki sipelas ki kat fasriado private kidin fasi ki sen na kayo wala asbe wo akrin super kestan years coming kain kestan na akrin na me inaktin nawa ke molas. Tas ta finne ba ma kat shman ka gat shakat ke bet inge yoping na ko ba tai gat ke akula kat ke kaksaking nung ke akwak shma kumrena. Ta shish ke dinga in life ngi ko pang yok shpe si mit mai na kitin fast ke tin life la rein pai. Ke kalvini na life ngi game ke kalvini na shukin na lang. Akula mala niki pa na way ka singe. Ena na ko ba tal Hindi nakposisel na nakla siya from na siya kain katwe kain dignaus la ka kupe yung ulan may manap na swikat kashikat nikisafla every truck sila kiwi kasi inga lo siya mawiya pe mamalos palakin na lila lo sinakalin pe nagawa siya may Christian siya na akalin na kumpa fi truck siya fun na siya yung kain kashikat akfash siya may nalas yung kain ito yung shukum nagawa mo ulas. Kat prana siya ba tayo kat kaksapin ko, may fakulo, kainin mo na itong Jesus Christ, may tamalas kat pray. Amen. Sakluk nga, ano kasi English na piye nga, napangin, ngaki, kas ko siya, parang nasinmet na kaywa, ngaki fakulo malap singkat kaya mo ulas, kulo malap nga kung kayo na wasun, kaya kasi nga, ngali fundraise sila, talong gul siya inil pa siya arson ele ngata na tala siya pabat mentalik siya nga tanga di lasim siya mo lasim lo siya nanam na siya lo na ke ngarangan me share pe me ngarangan share pe masilaling il me ngayon share pe kuusin niya pe kay Facebook log ko kuusin mo sige reach out ko kuusin niya donate na kay ini na yok sa dalik sinal dahil nga litlip na strict nga ta kung ta papa parents go through this kind of stuff alin na empathize with them alin na upe pa nga araw talo na ke nga mga tao sinlongol si ba dahil siyuk insang me cash me medical pills ka in me rela referral lan som naki me special specialist in LOC kain amatlik singa our tumor cancer ngali me posting sa mail our cancer tumor oh man that's pretty severe stuff na para hindi mga ni magkanain para yan pakitin kain me ariang nagyakitin kaya fikatlan kain me cash malalaye
Gashinchian Moita, Gudinka Nakalin La, Wangitafung Laki Mama Katilaki, Kimonost. So I want to welcome you once again. Thanks for sharing your evening with me. I'm gonna put on one more song, and then we'll see. Maybe one, two, three, four songs, and then we'll go from there. I'm not sure if I have anything to announce, which is pangay me original purpose lan me live stream sila ngayon nga. Dahil hindi live stream sila ngayon nga si Vena kampre ni pa nga you can lang nga then of course pe anybody, if I can do it, anybody can do it. But let me put on one more song, and then we'll figure out what's going on. Ite ona alu mo kayo na pang or Shopify presents cool sheets from wow. aha to I suffered from the wrong kind of hot in bed. Sorry about this. Oh wow, that's awful. Okay, anyway. I'm gonna go do something else, okay? Oh, that's awful. Once ko ngayon ako makaksikin yung kala na lal. Mapinalal son, mapaunsi ko ngayon. I hope the audio is okay. If you have any requests, send me a request through Messenger so I could find your song. Until now, no one ever messaged me and asked me to play a song, but that's okay. I'm having fun, really. I'm gonna share some pictures as well. I'm gonna share and some simatang agak kayo kung papasin. Rubon, namin ba Rubon? Badil wala pang yok lang si Rubon ki wigar sumla. Dal pupilya kini chat dia ya phone. Agak kayo kung attraction ako may attraction kada pa audio tibel ng photo. Abya katlan ang suwi ko dal sa ngalal may lalang ali video ko dal post ngali ngali na ay ngan ki mangali ala kung simat na pa some pictures,
I don't think I'll be doing these broadcasts for too long tonight. I'm just gonna play a few songs, and I just wanted to come back and just come back here and join you folks again. It's been a while, so I wanted to come back and just show face again. I hope you enjoy the songs and stuff here, which I'm pretty sure you do. I mean, why wouldn't you? Show you one thing. I want to show you what it looks like outside. This live shot is kind of dark. Hold on. It's dark. This is outside Rycroft Street. This street goes all the way to Walmart and then Pagoda Hotel. And then where the light top left corner of this screen, that's the park, Sheraton Park. So this is a main road, Rycroft right here. Going to your right is toward Pagoda. To the left is it runs into Picoy Street. Picoy will take you to the freeway and up to Matiki area. So this is what it looks like. That's what it. Hold on, sorry about that. That's what it looks like outside. I'm gonna show you a more clear view, the inside part of our building. This is my back door. Two buildings, one on the left and then one in the back over there. The yellow one. It's more clear because there are more lights outside. So I just want to show you the clarity, that's the beautiful weather that we had today. Yeah, it starts getting kind of muggy now. It's humid. You know, me and my wife went to Kaneohe to pick up some paperwork for our car. We came back before 6 o'clock. I started cleaning outside using my blower to clean the yard outside, and man, by the time I was done, I was sweating like a pig, and it was so humid outside. I'm basically gonna just keep playing some songs and stuff like that until I want to come up with for one, if there's anything to share. Stephanie Mandi Patricia Tingel. Siapa sih yang Leila 1983. El Matt nampai ada sama ada gamay kalam na Matt Artling na Tariana. Mangel. Sila na siya mukha ng Mangel nag-assume training sila. Awoyel. Kentucky got from Collector Airport.
Yeah, Parliament. Always like this. Man, I hope you enjoy these songs that I've been putting on so far. Infraversus Lush. I think I figured something out. How about that? Stephanie, Kenya. Ay, tuwin, saman kita sik. Taga sila lang eh.
traffic, yeah. Kaya nga si me, parang assume nga ko lang malap ki. Oops, sorry. Lumalap ki Arsloman. Nga, akala mi, balik mo tayo chitik ni Stephanie. Tako ki, me, Freddy ya. Tudangin Freddy, flight si matago ma, sila ilwe ma, ilsok ma ke. So, sakalat. Pangil, wang ingin also nag-training sila Fiji. So ba na enjing en soro pal pangil. Enjing buffet me restaurant si all you can eat made. Na nga liye soro pal. Nga so na som na way. Soro pal ilan na lea katasik across the street from where it's now located. At the Pagoda Hotel, right next to that hotel, the I-Rise over there. Katsum na kay masing decided mga siya ila som 7 years old mga yeah. Yes mga ching. Pa nagtesom futsak nagat me kanji magite mo ang mit nakat talalong kada toy ngul ma mit si nakat me som yo mo mga nakat lang si kang ang italya mo me seafood lal dahil ka me ma alon ano nga ma lokatas me sorry about that testing test ano nga ma lokatas let me bring this up a little bit. Testing 1 2 3. Oh, she's stuck look. But anyway, kalwoing yun ang mo. Nakatsum utsak ngasuk lang ngarangan muli katfa me pidaki nakatus palida som saka palida. Katlagim ta ngasuk lang me ngamuli kita mo fa. Anyway, nga find out la me and singit all you can eat see. Disappointed na pa lang siya nga som sila na way yok labi mulun siya som na way siya som na way nga auto me kalpi siya nakapangon na kangit ang di muling kalpi siya matalangal siya palit siya nakamdal fin niya umukot kang kama kalpi siya nga paan ni after nga matala yang alal course awang ikat pang todo Pepsi Luka ang amin nga kamawula kat som na way nakamdaling nga ding di kayuran me si potato salad kama ko vijibayis in jube kan kailangan ako vijibayis I wasn't really worried about how much it cost really to be honest with you ingat magana lang kain siya katin som na way lang sila kat som na way mungoy ching may nga ma special and ching pe takat som na way mungoy siya fly parang fakla kat sisla tala ikash nga mo tala yang lalikos nga sa pelail may nga nagamadali isla na ki car chila ka ilalde na isa ka rin nagtinswe na team nga sa pelail sang tala singa limikos may team Shaflaya nga ba tala shubo kadagat sisla kaya nga ba na worth it to be honest with you nga ba mga masih nga sa lang si kaya naki kalbi singi na pa of course kalbi is always delicious shukle kabe nga mga tari tako na machipa mo masya naman siya ate nakupi ngay kailangan naman nga tepe na mga lane phone ate na alam nga orang na alam siya Tabasi nga farang pangun na soropal. Mga isam lang nga isam mamit mele ma kidal ta kan we na yun na acquire ka wisya mele ma. Kaya mo mit lash yun na mit mele ma ta usala som na soropal singi kitaan ki other side of the street na pa that shut down the phone na building na they broke down all of those they just demolished all of those buildings over there.
and then Soropal relocated to where the restaurant over at Pagoda is. I mean, the food was pretty good, but yeah, it was to me. I think I thought that the kalbi was good as like I expected. Of course, because these guys they cook them. They always do them correctly. But it was not enough for for like $41 for just one my plate. It was enough. It wasn't enough kalbi. I thought I was gonna be drowned with a lot with kalbis with the price on that. But the food was good, but I was not impressed at all. I thought it was good. I had fun, of course, because I was with my daughter. But I'll go somewhere else. To be honest with you, I think I would. What I would prefer, because I normally I don't go to restaurants. I prefer to just stay home. Eat. You can add your own spices and all of this good stuff. But I always I want my rice. The rice that they gave us on that thing is just a small plate, small bowl right there too. I think if you ask for more rice, I'm not sure if they would charge you again, or they would just give you us. I wouldn't be surprised if they would give you rice again without charging. So, but overall, it was a good dinner. I really did. I enjoyed the food. Was pretty. Everything on those plates, bowls was pretty good. But I expected more. I expected better. I think that maybe the portion was not enough. It was small portion. So, but overall, it was pretty good. Parang shop masing within the next few days. Viewing service la Almeriel, Dankiel, Nina. Eric Nike ma katara mas like yatoa wea mas yatoa viewing kita la Eric Nike long sil Nina alfatnashik few several days ago el vatching metigi metigi fundraiser alam mo fundraiser daw si Algo si parek la alay nga mo mulin ticket siya mulin funeral cost is I think 1,100 or something 1,100 some kulang malam siya but yung ali mo rekla kanya so I'll got le I don't have to be there nanaklak ngunu kasho oral nina kasho chawe taganya so me I'll yale we are fresh mama in the fresh la coffee somte so mo ticket lash ako lang malap ngay yung along la man ko fala wa sabi pa nga masi si ba akalim no she was goes in Turkey viewing on pero ko ma Arsenal with som nagkano yang ayalin na sang ko na sin may tayaklin la katret na long sale dahil katret na care sale dahil Klukke kat fallela may ito kadito lahat may ilyakat paano kikain situation sila nga kiyas me tafong nalak mamasikyak kalan saplak tulokun yak nga me kalan saplak akilin na may talin na dal kahit lang na pa nga salfong na pa o yan may ang ali mo dawaki ten alo pero ang di mo the longer this thing goes on pakanta ni sobrang kikiyap may mamita sa mga na kataw may ta idalala na may wolf siya sincere dalmit ang gila may na anay nale may ta suwang nale upe kasyak la tayo nga kisupe magkam la mama may lalfing lash ngayon siya mo na pamakuluk masa faal mo kayo na awagin ngate na mo't kumupang mamasikip webe na nga mo may masyaman mawili mamasikip ngayon siyaman niya sila dala mga lalais lang nga mo may asor na pa yan sin may wangin mga wala kulun siya dal na nan kaya kaya super fagangate ito nga mo alawo nga mas lakan siya na may pang lakan nga o nga yele ta masing
akalamin sin may weng penamay kalan sa buya nga kulo na sin katlak kadil si palike na pay na sik Afinakalin mo as masafal ka as mate worried na sin may nga tewi tafulungan tewi akakalam support lang na sin may ta aking nga palakin mga aralan sin may kalan sa buyak ay ngali mo apakom ta ka nga di ke ilos oralalos flokin ya na si ka ilos me ama insefalat na upe para la peka ilos ten apangon mo ila ilosin in na me takoshin na si kasam siksyak lang arsye tati te kuluk na laltal ilos finte ora mama ilos ora ki ilos ikin ilos may Christine mit lal fung ya mga vakla kain sing eli well na pay for at forma ora kalan sa plak siya kalan sa po wangin lang si tawa vakla ngayon la tipangar la ko kinga kilin laughing nga din mga must follow na sin may te fash kya ko klan gat wang na pay ta faldo kawang na pay si palike lakngan tuyak sang support academy na sin may chima orek kulut na siya nila I'm standing right beside you nakakilin nga si Vena nga mo asma na yok nga rin sin may nakikain pel siya nga lila niya na siyang wengin siya pel ikin mat kol ikin mat lal fung niya wengin siya pel lo sok madana me kumar siya me paila dali fulila na lila lan kalaw ye mafak lang ang na mat wengin kalim siya wengin palay ko siya lakan nga ngayalan na pa Masuk lai for kanji ka masher nga mo kanji ka makin safe light. Kung finni akilin na kumwala man na yok wala sin mo tal te akilin dal pangon na dal check pen na it's all about them not about me. Papinar nga mo ala na yok na pa yung anak lang wang len maslon. Nga chigan folok lang so ne nga kas lang at kain. Law pena pa yung ansulpe. Liyaw yalan may ngay narang amo katinin na napay kasa ani kinlawan na may mas sa pa-message tu yakara kalan sa plus sa pa-message sin may lad fung ila chap talin na jipe loy na ke parang afak ke nga porong ne sam ke melutut lan Shirley siya tigin trace ka alwalang frang na tangkel frang long lakak siya ginapay kingara podcast sila nga tas Spain kita pel ngan me akfas si sarong ki gas lang gan ki mga palakin mga ratify ka mga palakin mga tiralo nga sangan na pa ito yak samram yamatan may kamtan singi samram ki gas lang ka lang at tirala parang atuwi pati ala samram ki mga nga mo isla pel na pa amala na postele ma safal ka ma faleliki aqua klangat menga tu yakshamon na sin maita maita long ya faka ilo si porong faka mga fact masumin wali ka nga fing teorela parang amo ala yok siya na pa mait ma shamram ki kaslangat mait ma tu yak in me in the lip service na pag hindi na shaman na mamin pangay si Marela before nga tuyak well magluk nga rin sin may call taking lunch nga masing nga fa angelos la min ama sa ordination siya reke in lane siya ano nga ni mas may maldigin na tuyak ispel la titak yang inilos pa siyam ang pa nga tuyak siya akram sin mo tala tu yakis mais tu shramtram mela pa yok te pang kalain sa pa green tu yak metay nakalin kat na ra pang ma teknik at ngino phone na dal na kaya kailangan ama pa o ifara ma pa na in trial dal fin that's not your problem the problem like at least swangin sila nagafa sing madal siya nga
dal tutunay ngi sanga ta samsik sanga ta ko osin na sik met liye dal sanga nga fa ka mapay nga si mga tu yak fa ka pa osla masaya na inorek fin ba met si mi siya kat sumata daru katin usin yok ka da mani ka us ka ta inwo kaslan kat ka tu so pangi ka len sa ba kat sokla met mamas mada hospital ka kat shrek met si uslan ni met ko so ela paperwork malam kadin te shuk kadin tu yak sen ya sam ya la medicars Israel na ichap na shafla ya medicars te fokla di ichap na kifulin tip wal mange mairel that is among million 1 point some 2 point some 3 point what mange te rela kata shikma kung memorize mange am gugulo mo kung te rela Schifflet sanga akilin mo kumta fung le harapan mga akilin na paila kumilang si kumi sa siyagin fakya kumin sumatay marlon may kikum akilin na paila talta fung le na paite paira la dala kaya visik kampre nga narang asin kasi el kata alaw pena pa itasakta pasisel nga lalmi mo mas mayoki mi ta pa lintari som nakialo som focus na sinkat paano nga makat na shaman pinaking na wirak lan sa plaka karin nagdin focus na sinkat karin tilawang nagi mamay kol nga dalawang alam mo dahil pa karin nagdin alo na si akfalet siya magkanala Catch bagat sumidinalo na siya. Napangama siya wala problem na siya. And nakawamit niya siya. Kalakyak wala dahil ngayon na nagipas na nga. Itak yang wala siya dahil mahal ka nala. As issues kat matasam from kinak uyak lak fuyak lak. Alay sa wala nga na dahil it's all about may kumtel sam nga pa in charge nga pa karangin nga pa senior. May kumtel fak, kumtel no ko din akfalet sikat. Akfalet siya, kung hindi akfalet siya, nga tulo kun ko wiki kalansap kay Waldo. At pangon pa nga ba tal, susinga kinor ka. Parang nga ba, it's wrong na pa eh. Alay na, pena pa eh, nga pa kung na pa eh. Nga ba siya mga karindag din na churches las. Nga siya, pinan niya na, atin gilaf kaya siya yun eh. Atin na nakitin siya na, loing niki kanon pa pa niya kitin delivered up pa ya kalim. Kitin sam ki mapay mamatoyak pa nagawa isang akfisa siya met isang kalim na sin met nga mo lalo sa ilo sin mol kun ko ilo sin mukuy ko ta fall na ki me Arwin fashialo ki siya na kaywa unisya na kaywa. Kat kamper na gitinar nagi fanoslam alwa kat wangin na pay pakom dalas wangin na pay lang si nakat finde akrin mangi mayasor na pay pweno nga iya ara kamo wala nga share wala nga akalimin naklak yung masing mali na katinin na pa even more so now ki mama shikyak winen Nashville, Tennessee talik lut talik shrik tolu na may mata teacher ka may mata tolu and maki Mashiram tayo som tanggal targeti edo tu chamin dahil syuk may Christian na dunia dahil kwache lesbian may ilan matan maura mul kuluk lang dahil mo may Christian yun na dahil discriminate against them dahil din ang loyang na pa pala il din na accept mga orela na mo arts gender do matayin siya cool siya lalo naman al siya nga la
pangama mapapal fa na metlal sung ina pa ingenale na rampant na pa finen America met Christian ngale na pa siya na wala shukta na kulo na pa fakit matayin siya ngay ilmatayin siya almam kul siya pa el tam tayin siya pa teknik ek so muniye met ke medo tu siya ngale na nga Christian schools yung nga ang niyamin pangin matalik na aspang yash mama sikyak may da mi siya na manaka-text para may da wangin la para may katin na kinfo hindi da shoot ba shoot som nakiyalo din amay makat pasamate mi da shoot la wal faka ita kyang amin may kolas ngi fin ba pasama sang wal siya da wona sin may chingay lang siya nale tayo fin ni Eli marsh ma te wo pastor mara le time dana we support il fin nim dana line akuluki ene fin da kyang wal sina matching cycles in erek yan ko I'm sick of this alin nga mga ulan na pa ke politics ko kaino yes your church alin I'm so sick and tired of it ay ko na nalin na distraction now be all you want to do is just go and worship the kind of lines up misle hindi ila siya sa mat kasi masile hindi about me and about God lose focus na pa yalo lash nga afin tragen siya ngayon di wa na mamangakilin finan yun at hindi na pa with mat a mature ke Catholic God. It makes a lot of sense, you know. May matang kung filial na wal or la matal na pa asom that is for at form that mata na may matala. May pangari finan ko siya. Asom na focus this to si stress ka for farata nga shot masing tayo kumpay chairman ki masing this kind of politics stuff is so sickening, you know. Kaya kung bakit siya kumya kumintikin na ilo, ilatikikin, kahit mga alin na on-church related na pay, the pangamamarek, alin na nga, hinsang an sumuyalo, loang ta na yoke, lamita, art la love, tal morning may Christine, may tulal so, anikin, Te may ta pa yote la mo komisyon na ingkasao ko konti som na ingkasao ngake kadineta may fashwiya lu may talajwin ita la te yuta ka responsibility sin may call ko na si magal kumpay som na ingkasao ko te win na ingkasao wangin responsibility da kyang ten ask ke job description and pastor taking ko na si president vice president na wangin ke chapter skum na mera si fenan shefalet la dalra dal rela mo dal ka intodokun ko kum te kan man kum kullu kum te kan som nan ka sha am taling loy na ke ta mit mam tatlo kun mit fa mo kum kullu ken nan lokun nya ki walo mga kum fin investigate mo la dal pat lo shal na pa alas bossa makulik dalra bossa na pa makulik dalra ela klase tlalala posle me watin je atal pa yale pala kinsa mo kumkuluk ara wag na pa may perfect ano fo na ka chike ka lain nagawa shen nagawa week nagawa hindi na focus na shuk din na lang sila kat katwintafo na ka chupa falok yan hindi intentionally wala makuluk na katalay kuluk kaya figat na kilal mo nga siya I've been doing that nga pero in singkat. Dal ay foko in na more malos siya madan kat. Dal finde foil na naklog dalan. Woin marlog dalan sin may yot na singkat. Il tekain de puk prailong dalan. Na kumot ko kung fin art problem art hilya kume. How can you go through kume orela fakya. Yung pena pa ay na parang lalfung na pa nakla ko ginga pro arspel nga min pang masira kafin siya masin kasilaktak nga falaka na nan chin may ta sana pa nga may katiwin na nan ka may ta pe fakang na kuyala na tari pena pa nga tan kuluki ka
kasha nan ka mo ita para fakir pa pala mo fatatili na man ka wawin na wangin na kung talikilin sa siya pangay mo la ka nagtingkay fikat keep sing ako vin mo relationship lo na sin kat na sin mo ita kung vin para siya kat lang cash ko kat le guaranteed na payla le ako yung mo lo mo kung min siya na payin ahora siya kain mo yung maslom na sin mo ita may kom ako lukila as may call ke church niyo wag na matla as may isa na nga tuwi tila kalansa kung fin call church intrupong para may ito sa nga nauyalo hindi na na yung kumpay na yung tulokon niya kitila kalansa pa may call siya tuwi responsible ala palan mula lamay daw siya may nake-finrak siya nga hindi lost la akato may call nga dahil kaya mo responsibility sila dahil dahil tulokon niya Maki sugar for ka. When you could look. That then it makes sense to give mama papa la kalamia. We can discuss this forever. Kan siya ki mga ito siya kumangin na inaksyo siya klerahin ko siya corrupted na pay mula siya corrupted na pay makuluk nga ito ko ngan fok ito ko wangin la siyang lan ngan fok-fokin daga na kusay. Ngan fok-fok nga pasum na finan kusay ra postla kat law mo postla may ray nut siya nga ak fok-fok ya kuluk ya may nga. Akat final fung inapay woy maslok sila jinkat katara lang sila jinkat. Wangin mga tikan tako ak kuluk ya kat wangin makita siyang katikan siyang singan fok-fok kay nut naman katwin siyang sinapayak ko duki ko ito. Nakikuus ito, wang napay ko kansang kusang kalan ka. Taking fact mo, may kalan sa plan church. Katinak din send out a clear message na sin may ngay ilusin nito la wangin ko guideline kalan kat nakat siya makacharam ke kat alo na siya nga kat pa si kat siyang kaya makay na katalal fung na pay art la mo elpa or ela fela elpa or ela man na kawafin fela katinok din na lal fung pangan ma si ma kat responsible na kaya kadin send out message si ma tako ke payapal kadil siya na siya may kalansa may call nga may tayo nito la pang this is for real they man kadin go through the motions som ke Henry who's payapal loko leis kilometer sam lokalo ni si medak kuluk ya met saka met fakuluk met soksin met di pa kat fin pa makatron na katalan na kat masyalan na paywang in fin class na fin pa nga katamat ni fin pa nga katin na katin pushback kadin akalemi kadin model tala pa kaya mahal those around arang mo parang a fact ke ba't kalain sa plastic na manas may ekin may call ke alu las kumtel ini na nariyang na ke messages ma kumtel sa share na sin may Henry school alu inu tuteng alu ini ko katin din loan na ke study kring kan finsi met lalal fungi ko shikelo sin lalal fungi ngay la katsi makat Fati ke Henry nado na siya kat paroy alun siya pel na kawa kat pa siya it's not a go through motion kind kat na pa siya kat fin nalal fungi kat fin sokol kat fin ralang sila le we kat wangin siyang las kudet te wangin nelia las ke mo las nakita palape mo siya parang nga si kenang ante fin na tulokin niya ki wala ka nga kalian sa plak patilogan niya ki payang aflok tigin nga siya na tigin ta de wal pa yo ko nesek na asat na paray na singkat tolikil tutang ngay paray sing at syuka na rin muna sin may at the show wars mama taka wuna si ka nga sige nga share na sin may nga tala makadil si inakin si uwi papa na rin nga taka sila ko noon nga may kat palutiya may long sila kat pa parang mga kain sikak na rin nga share original purpose lang masing nga
Mga kan sang share king akalain sa kan sang share na sin mo tayo sinita finbars. Ay nga ni finbars mayok sikyak ki community lasas met kaya wala met mas our fundraise na sin kain ma pang purpose sila masing kasi fan na ano ginang kain wala ako lang sin kat lang ako no masing pen Lucky na pa nga I don't know fin the pandemic siya wang katikan na ama yeah fakti siya fly yeah nagibasa William siya nga usa ka wala nga usla live streami kin nail malmi siya hasta wala men hoy kamay mangan bakas ka kin ni mer ako na kan ni mer pang ako na kasi ako na pang si aji stress after kin Caleb got yok in mas fall. But anyway, itari, amay tari live sila ng pangay. Wala or ako din lipit siya one more time. Narat sa. Actually, ko nun school, duga man ang kape. Tari. Ang picture mga, ay nangan, share ko na picture siya, yung Mas nga fakena il fakki me telecast sila talena lang menil dalsom ni kakulo malam singkat dalsom Williamson na tal wilta na wangin la na in pang fak sila tala ayna il fak kaya kalimila kat ilo la schedule si pellan may tawa di kisaf la pesi makte pang la wangin la Shirley il showing orela commenting na me para Shirley il me aroma singiyo il fakla ka il faka kumbli kala na ikan na pa ki factual nang mana siopa mana pa sila katil orela il aki engenic mola sa dawkin singin safla pang safla na ar schedule may nakawa pang factual na Shirley il ko fact mo Kadil fakia mudar kat fin fascia na ko fadeli ki mamay laki ke mudar kat te shukni no lang sila fin fel kat fadeli ki ako kla na pa kita unga yele ke chuda se committed suicide el tena faski ako kla kat Peter el follow ko awalia si bena follow kyang no lang sila kat chuda se keep going the wrong pathway So mycket pa committed suicide shaft ay parang fakke may collage kung fin die la kata may collage ni tafong tawala kero lalos nga usfulay namin el play politics short while ka short me kunokon makum lang si na kum commit sin si ba siya ba nga lima sikyak kata amo papenara akilin if Iti pat nga akalim na siya nga sarang kaya nga akilin na pa Chevrolet lan may ito. Umrela man na yok na siya pelin Chevrolet lal dal il tenang bangon mas makumrela. Ako tikain connect yela. Ifa ka may kain ikin mo dal may tulali may call na church kime. Church na kime. Are you kidding me? Just kidding. Stephanie bakit sumni soft meat. Mimi Rose. Dali ni Pecha sing nona il chikin jivel na pa Mimi Rose ko siya nga sister grandkids lola. Grandpa rapat grandpa team pa these are our favorites. Talalaki taganina enle lese leyo tagani ala nakulo el dal na pay kole sam dalo na ki me fundraise te fundraise fund me siya lan siya arson elinga lo na gan ka mo arson mawalay care na del supporti para mamakat nagtinaro del tolang siwak talang delfin egin met Call met lalving church mga metal suk na kun den tuyak sham may ta
long akum delfangen ito la kun fakakal matit kurs pa som na itcha pa ni miti well mga yorela ti yorkship korek sa mat na para kumi ta ora kisya nes kung ngumatan makum sa mat ma insang kaksa kin kum siben tapay siya ni school singa sam na pay siya ni school singa touch ato may call ki church pabera ngalen na asa shiro le ilkanam da singa siya ni school ngagin na fong ate wi siya sila dyan sa il pangal nga pa lal ng imagine may kakinam da alin na pa yo ye dal ang amay nga pa chairman god man give me a break da rikasa matin mash lo siya kay circle na siya kumila loin ta ko no fun na tinas mat ang napay kat sa fale urik sa mat lang ni sin may pang chocho Peter may dal somnutut ni dal rela difference na yo pang kahit sa mat si mawati kahit sa mat si Martin som na ora yematan small community may like sa mat kan Chinese school ala wala kay lela I don't understand. Alam mo lang saman katamangay. Parang orang Allah kinapay larsyo sila. Mas mayok sa pahingin na yun, show ngay kitin pa siya nagtinakarang yun. Wang na mayok sa pahingin na. Mas yok sa pahingin, tamay kumakway siya, luto na siya kaya mga brothers, sisters, siblings. I'm talking about brothers and sisters. Pa, nga saan sin makuya ka magil matalikiya arsma si masikyak nga saan sin mak nga kumni mak when pangay il kasama ba nakikataw sin mait nga il dal fin som lutut tikri le dal likiya mo dal me looking dal up there looking down kat tin dal lang kain sing pa pangin si mo ito kanskje det var kanskje katin na katin akesha kung nigde ikaran week fara ko wang na may ma katcham akuluki kenge katin naktin akesha along si sisla pellas Nashlos yaleni shrogyak sa soklani Seattle shrogyak sa soklani dikiyak Shrangyak sa sokman ni Hawaii at syukri na rin siyas katin mun kat finaraman katlay nga na pa lepar na pa siya oya ngayon kat sumna in ko siya kita wangin le katin misya na katlay iskat yang na ki me katin sumna in paradise ana ba chima ilte lalal fung ilte kalain sapil wangin walal wangin kalain sapil walan singkat fact is lain na siya si ma ilami siya accept na Lara, nalatong nila siya inan latong ipayara kat mahal kan la mamamadara na siya easier said than done da kanin naktin yok na tamlil tamtayil na papanne na sindalik na ito papanne sindalik na ito brothers, sisters, siblings katin na naktin we have to be the better person kung finima lang siya falat ka din naktin syuk lagi te pero ay syuk der of kalan me akpo si sila lan po sila paun su kung filia mulut finchiven mai che kalmenon su pa el fin kullu el siya falat el yensa ka kumilasun kumirang na siya ang tuo al fale el te tupuk el gana sa kalwin lan syuklan ran kuluk na syum pange kalmenon so kung filie likia mulut finchi fel inak fushashi el ra kuluk na syum akum rawona sel amin el fin ra kuluk na syum kum ra kuluk na sel unga yam kana pa outcome ke o yes niya el ra kuluk na syum el fasha kum shashalek el fala kum shashalek Masing som na ni cycle singi shafla ya pa o nga ye. Akum siya sum dalin na practice cycle or ako na sum kum rawo na siya.
Ilrakluk na shum gelento ka kumra wona shel. Ilra makluk ni shum gelento kan kumra la mawose. Pa kumsang malut, kumsang mawowo insang. Ak fshashila in shielan mo aklenak. La yokshupen apailan molgan lang si. Apang orakuluk na shum kumra won shel. Orakuluk fakla makuluk siya kung fakla mawose. Wala makuluk siya kung wala mawose. Pangay kalmen on sa kong. Nara pangay kalmen met Christina. Kadin naktin shukrin ak misya kuya lamang. Kadin break that cycle. Kadin mateunga yes. Because someone is gonna end up in a really bad situation. Nara pangay kalmen masing. Nara nga mo. Mukikat pa si siya. Fulayla katlan call Google Arts na klasa. Sige kadin learn kadin forgive and forget. Wag mo it perfect. Kita nga na alim mo ito, nga ni situation, kaya pala kat preconceived tari, kat hotel mo pang outcome kaya. So if that's what's gonna happen, that's exactly what's gonna happen. If that's how you're gonna do it, that's exactly how it's gonna happen. Ara ko min, kung the pre-church. You gotta catch yourself embarrassed a lot of times kung preconceived ka kung pre-church ka kung hotel outcome before everything. Sisak la kala lois le sa blaga tanga ma yok sipe. Nga fitra kinash ma kumis la kisha ma asang ke mana pai. Yok ina kaiwa show sipa yok ini na show nga. Nakita lim tayo ma tagapalaw nga. I wish it didn't happen. When pang show la kasta molin tune ma. I wish I didn't have to do that. Ingin na make the fact ke. Ano na yung lakate Lucella. Well, siya flashit limda jing tuk nga liya 1983 show 1983 bel siya pa na matu pa nalim na. Apa nga si Balialak tanahil. Talit na lola siya lois le. Kalau gaya, sekarang like you can lois le nga siya siya ako. Tu siya gaya ko. For a island girl, I'm a lois le. Anyway, nga alanay nga mo ako lang wala pala siya na receptive na pa accommodating. I think everything is just going so beautiful. Arang nga mo, mas mayok siya pa na siya. May naman pang institution siya kadilwalay min pa siya siya. Kadilwalay at way before churches. Ara siya la sa bagat ng din Ara nga kinga to ata na pa lang nga was na pa mit kuwan sa finan niya na talawin na pa dan fasyalo siya na kayo Wednesday na kayo Friday na kayo mawula talawin to masih nga kalinsin kato mit arin fasyalo nga tal pa na pabta ala foto lang sa shop yung mit na pa ital arin fash na kiyalo Chopin jo talpen pa tawela da forsk ni sharp lal tal ngit lal da loyal lal tal ngal na tena wo talpa na dan ak esmak leki oil lal tal ale na nga mo fin pang ma kung umari na ki mga kung teorela mama pa pala akademiko faculty na ale na nga mo may answer na pa ano nga art matching arangan sa akin lang kinay fong art fact matching ito na nga kalus focus ito shit nga fact mo masi nga may mana pa siya pang academy siya dahil nga tinawi share me ito pang nga ki academy nga hotel mo may na-spell siya basta siya may yun basta basta William ada pasta le ito na siya siyak la alang si pasta le nanaklaw ka masira nga ni misi ba nga
asa nga fa mga follow-kon la. After long sila kan nga may nga taken limit agil basta William. After long siya nga lahat mo la ila kan nga basta Simeon ba basta la yan. Nangasya na isla ka mo tayo niya te. Pa-float nila sila taken mo tayo la te ba ran agil. Daashipela, min pangashipela nga siya nga nalin na tayaklay wufak sila ni ano mo siyang ipapinalila ka mga finsisla pela Henry uniste ko mga tikayin karin talit ko sisla pel enough time with my kids. May nga lang sila pa talig I wanna spend my time with them. Ngaki, ito la may dollar alayin na kaywa. Ako befin na kita na basta America ka, fini basta yun na. Kayan pa dalik na dahil nga dahil rail na pa, dahil get in trouble na pa. Ali mo, when responsibility to this kay basta nga na. Di ano may kayo na Kumina ko nalin na dedicated na pa willing to pangyaw tulo ako may pangyak kum kilituteng ni kung somni hospital sakay kumay you have to do it but iti may korniching on ako nang siksifen na nga ma awen ki kata kalain sa mga fana boss lang na pa pen nagkawag daw rin mo na ki Malan Church ngay dalig na siya kap kapag dali na payila kayan pa kita rela mumuli kiya fin stofa ito pala itali kimungo dali Martin Trail adal siya nga kyal mundal bangun Malan Church al bangun ka jak katwinwang loma munguan fite padal ponin lari kan may katkan kamu may mungung ma katkan ka Malan Church ma Tawai manom telmet ko kay fakan napang katama marangan masi ngali mo kadil ito na pa art law kalang arts ang karingin na pa talintik na fin min nga mo fin fashion talintik nga maungay yela min kate tagat kain sikikat na phone na fani shaft at lig nas nga falen na pa ligi akwa dali lykke dali oramakuluk kat nikin kat ip ko tapang emang may sikya ka na pang spesi iki fast ni nga mo ilya si ma sikyak na ki tawela pe ilya si nga mo as may tangon na ki basta le para as sikyak singi afin ma si ma sikyak nga as anything to do with being a pastor Nanaklako na kan mo arsin met kol nga alin na pangon kat kiwi adal siyuk nan kenek tan sikitan kidin de showang na nikin lang wang na pa interest lash rodal wala decision rek decision ro mange baka ko mechi may tamo ko yang kaya kakat oro na makatorok lan sa plaza man ko wawa nan mit katasin mo niyo ra pangon mo dali roy norela o yes soccer anangan mga ulan na paigi o ye kaya nung ye jalo ki patal mit lan church pe harang nga mo nanakla ko nga honest na pay ki saram lang ni wang siya pel nga min ma siya parang nga siya nga involved ka intakan na siya min nga kapalagin pa mga safal nga siya nga suwang isla wal ngiti harala o ye na defal nga mo nga possible ma te wunga wala nga orang safal na pain nga mo kulon singkat la tako na si kuma nakakalin lang safal ako to may ngay kita sa mo may kalme dal mo metal tal fal ako safal mo nga mo kahit mga nga mo may tayo na danes makinapay kinang nakoya lang may taas maetak ori masafal kat cool ori malangkat kat finti fast kya kwa kaya
pay may tao nga ye. Aking araw mga arang kisping nga tira kikulukora parang ang si mislan na pay mga tala asmat nga tensis nang parang nga tuyak aga ka in samram ng mga mga kalin na pala asma na inakuyak laksiyosiyak le. Nangafin di mga arang kuluk bakit nga tagang damay kaskarak siya. Dahil hindi or malakumtel yung mga kaskarak. Kumtel yung mga maltigin mga pastal Winashmit tawyakin pastal itak yang walang ngalim dal safal na part makpaluk dal wala ki community lash masafal na payat masikulugo dal tikay na sisakluk nga teis masafal mga kulugor alaga magkiti ang dati chivinakalenak ona ke Peter el fakan somnikia sisakluk at finakalen matal ko long si matala na lang ka dagite akin nakat safal tapos ni tara la oya na te fal finim tankiel dai ka mema arang amo processing kat fin poroy na sin kat kite kain silela may mafal na ke na kain siya may mafal may mawash yos or malang dahil ba cold churches na the churches ngayon flourish na pa may tayo kalain sa finash problem may lalas kita som na kiyalo kitin som kitin is kitin me akay kat kiyo may tikal kaltaka na yorosyo afin Australia na pa lak nga palakin na pa mga ina na pa kaya siya may call ki church tilal mo nga som syukur tal honestly palakin mo nga finsibihan ng da province nga may walking nga ka nam ta long it sounds like a cliche made up the fact nga tanaki for my particular situation mana pa siya mga palakin nga palakin nga shikap ka finin Devon siya ka finbash pakaw peko no nga pangon may masyalain ko siya di fun na som na way. Kaki papa may news kat kidin som na ke laumalo ko siya. May nga ito nga makati laki nga kap ko bakshi ke. Ingi na nga fin pulakin mga Australia nga o nga yila nga pasyal na. I don't think I'm gonna go to ke alos yung nga som shugin moliak lang ako. Honestly, to be honest with you. Nara, pangin nakla ko, pangin feeling, pangin manapay nga balaki na. Siyak na finjak ko din aksyon sila mga. Min, tikot pa siya flaw, talik na, das ngayon italin nito la me kalmi mespe or dal so muyalo. It's not like a hangout place. Come so go meet up with your your friends, your buddies, your school buddies. It's not where you go there and show off, that. Nunufo ako nugum ko, drives gaji ko nugum ko, kanin ma. Kanin focus na pay even more so now, purpose lang alu lash pay niya. Katfinte. Kalme na mensch pa na kundi so muy alu. Man, you can just go to the baseball field already. Because that's where the difference is. Kung some yak yun, kung some spiritual well-being moment. Kalari, pangang alawo lang ang track ko o yung posisel pa way made. Pana I'll continue to work with this. That is it ba follow yak mong sa kuluk. Pinara nga palakin mga asfal natin kan pasta na finish mate kung the long fat mo siya pa na nga matingi pasta nga not follow ko na need pa siya after long siya na show niya na gimana kan nga pasta siya mo mapapasta le narapan siya mga nakapas siya natin mga palakin mo mga na anak pa siya di kalme ba nga follow ko ure mo lang ka nga
priorities la ka kat pa meta kat el aki church tukun el aki papasin na si na tadik na to family si kafita hindi ti siya min sa pat pangay mana pa pangasaman pangay opinions lang pero ay lain sang me aksya fiela masing kafita kin wo siya from la siya kin pero ay ang amain man sang kat way kafita kin na siya bin siya laki hoy kasi ingil madlay ka da sikta madlay ka da sikta it's okay. I want to put it out there, okay? That's fine, you know. Mapay, feed pay. Ako pray lang siya ko rin so call it a day, okay? Katiri pala. Katflatin na lang siya kulomalap ki kum akin kenek. Kulomalap ki kum arjin masters man. Kawa siya mga faklat. If I fan na ki finchak siya makate ulela na siya mo. Ang talaya lababab tanga manas. Suba na kesla siya ang nakalin na may file nga na rako, may file nga siya man. Fidraklak pa nga ikay na pasista yiro nga kay katwer mo lang may tayo takulo kila. Kapag siya babang na siya may lalfugi lash na gamit ma kowal ka church lash nga ikadin siya penaloy na kaya alin na yok siya na pa relative na yok siya mo lash. Yok na siya kat kaya fige may ko siya ma tagalikian ko siya kadin kalwanin jese kadin kalwanin akilin la me file me yok walking na ra katlo malap siya babamtal na mas kalwanin wikat akayikat ke ma nagawa siya makat akrash weng banay ka singe lo siya mawiya pa ke pel singe na nas kasha los akaya los na manas yo na papan na nas ni met kum lalay nas mo ngai ka mo pa siya na siya los kat pranin siya babamtal kat fakulo kaksakin ko Kinin wina tum Jesus Christ mit lang walas. Amen. Kum dali around de facto akala mi mga sikum ni nga way coronavirus mana pa si awayak na iki ante ya para nga fact na mga sumrik ma tawayak ada lang awayak to akila pa parang anong changer siya ngayon asong giri malaga nga sanitize man nagkaiwa nakapako moit la company vak lang away nga vak mang afinde winga sumuri mapena ta wangan mo dito ka wiya pottery wala lang sinalong kung ni mana pa siya nga is booster luo dali mama fak CDC mapaya CDC fat na siya kung finwa coronavirus na kung kaila na immune system mo man akayak la improved na nga mo this is exactly what happened nga waya ka wag na mga upang kapalakin masih wag na kapalakin pa congestion nasal congestion siya amazing ayaw wala ko siya kasi na man I could do it man kasi na tawa na pa natin action away coronavirus mas na nga pala akin gay phone bakit ang akin yung rakil sa muyalo mas na nga pala akin chef na pa to uno siya mga nume kung siya nga kung ni NyQuil siya NyQuil na DayQuil kung fin keso morek ma te might kel kami na kung ni num DayQuil siya min as DayQuil siya nga kung te trousers kung te na might keli na phone kung ning NyQuilin ma or kung butul pange me ingredients siya ke NyQuil siya nga ma walang get DayQuil siya nga kung fin nim na ira kung butul pange mga faka me una pa parang nakakila parang oh man I didn't even know until today nga misi nga ako nakla coronavirus ba di kauya wa ngate na uno nyum na DayQuil NyQuil ne pam sing anum me
ginger siya nga won na pa ginger siya nga kume duk ya kum dali kanji onan pan ni si pa pran no na ginger tati ginger ta pran nga kume duk ya ginger siya nga boil man I'm telling you mens ko na fugo pe ako me if in full kanji ma boil ko fa ako mayang ng shock masing in still yan man nasal so lungs malo may isang cleared out kung finwe coronavirus tukun ko mo imita akong pala mo as problem nung breathing pangan danger siya man kaya nga mo me masing awing Omicron siya taga na tech nasal loman ilti na patati yala kaila som natin Omicron siya para bangin met mi siya kako siya ka finar met mi siya tayo Omicron siya patal ko na kaya South Africa it's a mild strand original virus siya anyway pa udi pa kan mo tama Omicron masira nga ito la Omicron siya mga na pala som na tingnan na mal and na nga pangapalak na pa na that's a mild virus posla mo itwi nga mafinanaway dahil they don't even know that they have that pound of flu siya parang palakin pa na nga not flu regular flu siya we wang na mga pang kaila pang nga fight tomorrow I should be 100% fully recovered naka-predatory kalisam maano gawa siya pwede gawa siya get church last ngayon mama sikyak finash matraman makaik na phone na sta mama siya man ngayon advance yung tel bye. I'm telling the truth, okay? Take my word for it. I hope you enjoy this show tonight. I mean, I'm gonna play this song and then we can call it a day, okay? Pounds ko mga sabi. Siguro mga isang kali stream sila ngayon.
Gleich überschicken ne? Skulle jag inte förgäska om Oops. Right, that one's going.
Laim ka delwo paon siguro mga sila malal son mapaset na yakon ngayon. Son na dal Wilton Tantiela na Clinton si mawadalo. Laim ka delwo. Hilton Bangay, Hilton Hawaiian Village beach area. Beautiful, beautiful shot. I took this picture a couple of weeks ago, I think. I just went there to just take these pictures and show them to you folks. Makapu Bangay, Sandy Beach. This shot is towards Sandy Beach, Waimanalo, Kailua, toward Kailua, and Floyd in Mali ne wa ngina wala kai ne wa Baba Floyd il ne first cousin Badmel ne Badmel da Floyd at Altamale na Baba Floyd ne da first cousin Barrel alenam direct let's show betul parang apta nga sa mga lego so akibe and what message you got the alam mo sa kan play me wanna see Ama etar, onsuang natar. Wow, man, it's 10 o'clock. So right here is 10 o'clock, you know why? 7 minutes after 10 o'clock. So I'm gonna call it a day after this song. And once again, man, I really appreciate your time. Thanks for being here. I mean, you know, what better thing to do than spending the last couple hours with you. I really appreciate you also, you know, inviting me with you and sharing your precious time with me this evening. You already know why it's 7 minutes after 10 o'clock. It's March 20. Let me see, 20 what? March 29. It's always a pleasure, man. It's a privilege. Pleasure is mine, you know. Thanks for being with me once again. Hola.
kaya Amana sin pangunya Nanduya kuya ke pastaka Lola lima Nina sorto de kwene Lo sone ngani la kaya Amana sen pangunya Nanduya kuya ke pastaka Lola lima Nina sorto de kwene Lo sone ngani Ikala la kaya Amana sen pangunya Nanduya kuya ke pastaka Ola ni mo Nina sorto de kwene Okay, that's it, man. Thank you so much for so until then, we'll see you. Take care. Stay blessed.